Atiefo nyina kwa aba edeba attention TV so mo amuni say attention video dey na o dey asem ye papa. Ne sound ti bon mo dey aso be like wa share no comment wa subscribe to our YouTube channel no. Adome bu obo so se ne be ya bibia right beto na ye kane ya onsa ebeka. Na ebusuafo enda me no wo ka se ye ni jexem kese pa e wo nkwanta na ye bisa dwumedie no so. Ende nkwanta na ye bisa dwumedie no so ye bisa se one munim say ye politics arena no nyama koso ye papa nende no chese yanga say ye papa prophet Akwesi Antwi eden sem bia ba beto mbonte ede fa yanga say papa Kyeremanten ho ka say ya ade a se NPP sa nyama ye obewi ni bi me political prostitute nti se me be ye we na se aha no enti no wasi nto bewi ni nti ende no kwanta na ebisa dwumedie no oba abetwe ahaban na se ye twe a wo de ese wo twa ntro kra ye beche wo no ye ba betwe sa ahaban no e de ebisa pa e wa ha no se hwenwe yi we fidie na mfiri twa me abra me twa me sima me ba e be bie me edu so nsem Meda was say wo je mra twa me ama me kome ba ye me nsa mbrɛ ma me ntwem ben yankasa ye papa odi for back to back ai o jano e ba hihyu se moko papa ma akwa aba meje so so bibia boko di nyame ado e de radi ase dem me hwe me sia me sim hu na we a different person all together sa je na papa yankasa papa Kyeremanten ho sensem ya wo kin na mpese me hu bibi ya se so fufu ofifie funu ani ase a uko hu de nsaman ai ntim de dem pese me hu nsaman funu ani ase ya hu saman aha ntim dem pese me hu saman no e wo dwumade we so ntim no ka chem se obema me hu saman kakra ntim eja fa yakọ do mi dase abise ade bia wa hyase no e wo wie sure na we ya haban obo ade nyankopon enhyira tumi wura nyankopon ma haban nyina ebenyi kura tumi amen ni America ne se ma me nchia madofo bi na me nchia attention TV adofo na etifo na ebra so se NPP for NDC for you omode John Dramani mama yes na NPP so ko you omode na ma me nchia we yere kwen na me nchia Joma hene Joma Akwashon the second yeah mama chia na min chia mi nyan kramfo nyina nya mi mama fia mo manye obanyabra ne tia ne se abego ntimi twatoro yenim se ya papa onabo kana ni Japan ono so pretumi na ne atumi si ni fie no onko se tumi wa bontre me di tumi so aye nyina ni se afri yakoto ono so prebi ye nyina ni se ya vice president Alhaji Muhammadu Baumia ono so prebi ye nyina ni se ya papa Kyeremanten the showman ono so prebi ne amira finidi no na de amame afei yehu a lot of people with NPP a omunyina pesa to me no aba fragbara yes e dia kohia John Dramani mama na ne obawi nu no e na mema ba kire na obedi nkonim aduro bi anka dem sofu bi anye din na haban kasa na me pese me yesu nsuma de bi nti mema wasra dofo na obi anya abotre na wako commercial break na oba na afi me ye wia na afi kwan adam na afi ye be ma tiefo ne adofo ahwe ye fere bi Figo Gadochi ai asi and then no pese ye hu bibi nto pese yesu nsuma de kakra montwa ye na mentwa me hu sima me ba ye beto aso
Yeah, fellow Ghanaians, your friend Tiflos Anan, the doubting Thomas. Me wo any jesam sunkubi edebrew. Di obi apene dachi biano, and when one juma ena oye. Se opese wo YouTube dachi, and I say wo social media handles no dachi, eye perfect dia, then eye baby back. Ozitech, oho ene betumi aboa ama wetumi advance. Na me catch you say Ozitech ombeboa ama wo social media handles ni na akoso they will boost it for you. Facebook ombeboost ama Twitter ombeboost ama TikTok ombeboost ama Instagram ombeboost ama na de wo mu kura ne say YouTube no hwe eba no subscribers ombeboost ama eba no followers ombeboost ama eba no watch hours and also boost ama yes say a drop baby wona na wo na so obi stand subscriber e sign add up we na opede kaya moto ba na say dey na me catch us omo so making money ewo social media handles no say for YouTube or social bia social media handles na dey me say Ozitech and the beboa ama we making money ema wo nyambo every month bia you make money I bet me a sustain you abrabonum ombema wenya from 0 viewers to a million we na opede kaya moto mbium se wo pe Ozitech echira kwan a enye rira kwan kra ma me fa number no ntubia se de be abetuna from na opese wo kosua anase opese wo boost to social media handles na oni omu bedi dwa 0598 697619. Me repeat number the amount 0598 697619. Ozitech now or say you make money every month. Meda was a so Jim Metro and mamma come by. Me some mamma san trim ben papa. Not just on fire bone rasun sumuni and shasun sumunya macapra. Because NPP for election year Babel Consuya was here to me near Uncle Diabotino. I said a fatan papa. Yes. Me some run fireball remini and Shadia. I saw him. Mami chia kuinvest na michia mi papa na retired akabwa the third Zama International oyema machia mami chia NPP for nyina tijafo wo mba koto aba no na wa be flag bearer a flag bearer no ya papa akuto papa ya na hwene kakra so ono wagina bi ya papa Kenneth e Japan akompreko asem dompre nipa ono so ejinabi ana ya Alhaji Muhammadu Baumia oye gonja dehye ono so ejinabi na ye wieso a ya papa Kyeremanten otumfo dehye ono so ejinabi na ye ni nipa nyina ejina park so a ene ehuni na nipa to no ene nipa ti no enti obi asa matete bi nso keka se ye vice president Alhaji Muhammadu Baumia be wini na meme mpa kohwie no ene ti na me ha ban cameraman former me media ba na e ha ban twatro lives never lie di mamenda otwedi anyankopon ase wo soro the challenge man na mamenda abasakesiye no ene enunyam kesiye na se asase so amenam so na oma no ban so yeden efifi ba edisa ya mari nyina ya ade a se ye kase ye hwe sa nyama no so a tumi ni ahode yankopon wo no onipa bi enu wo yeden obi itina ma honor the nature because I'm a nature man na susum no midi sam na mema sam awie peyo because midi sam mama sam awie peyo dia sane tie bia no otumfu ketachi berema no ho odin no obama bibia yeyie eti yahia mu ye di nature na ebe yadwuma na ma wo se ni papa bere dwawo no mu etimi setiefo ne adofo adwen na me twetwe wanso no ye be free ya papa Alhaji Muhammadu Baumia ye free ani aba free yakoto ye free ani aba Canada Japan. Okay, the last but not the least yakasi Chief Alan Kyeremanten ni ya pesa ampa why no safate kunya no aha election house 24 hours how do you declare
e fana afania media 2019 makasa e yala nchikojo banten NPP for onyame ayi ni so onfa na NPP for onfa kokon no oyi gba omi eyi ebia na gba omi so ko bono mode osusu atene tere nyama oyi kana Japan eyi ebia kana Japan so ko bono mode atene tere nyama ebia fie ye kuto papa na meka se na yene so kakra yi me papa no no me dofo ebia no so ko bono mode adane dane nyama kakra osusu nature ebia nature so be kasa foforo bi asa kire me and am atiefo na se te sa so de na se adam papa ko de Kyeremanten anabi nyame yi ni kire me o ma me figures and numbers enti eyade a atiefo baka se ebia papa no dwa nanum enti mama nature kasa wo a wo hwe mo ya NPP ba wo ya hwan yo fi wani na hwe unsaka mi nkoma ya die video isi a me pato share amane koto ye papa alan kodo Kyeremanten share amane kodo honorable candidate Japan akompra ko insam share amane kodo papa Bawumia Alhaji Muhammadu Bawumia vice president insam mo share amane kodo afriye akoto insam na so beto di president a no be ehu ati min say mre no way headquarters okay enti se no kroma ye behu fansa bra krachi yanko etiefo me pacho cameraman fa bibia coffee me person be kululu we are telling the whole world say the power speak not ordinary power fato son tentem ne agro na ye die no ye ti school na ye sua C for cat, O for orange, B for ball, and quasi teachings. Abra Harry Potter 1 2 3 4 5 6 Harry Potter add the glass add what done no add any kusie no near the afa nkrama ko nwuram ko tata kusie we ebeye aso 7 Harry Potter ko nwuram so week sinam nature ago inyami me mimbo omanya bla bobo no tasho duba no na kachi ni bi no ofieje wo fie lokeke ko ni ne she video na push mo na she mokode ni e a she mokode ni na akashi ka ka tumi power nyumope ni yedi ago nature ya papa Alhaji Muhammadu Bawumia nature say ya papa ko presidential flag bearer na so be wini a nature ya twe a manimie so on wini dia ya twe a ementwe so na me so medim 336 nature kaso say papa Alhaji Bawumia be wini emio so we need so dia nature yes sir obewini nti mama ya twe a emie nature ya pa Alhaji Muhammadu Bawumia obewini a ya twe a emie dan on search chire cameraman enini nyese bia me so ni sakon ne de na charge bro se papa Alhaji Muhammadu Bawumia o wini di adwobre o ya twe a manimie ajefo Alhaji Muhammadu Bawumia and the pastor Paul and the ball pass Alhaji Bawumia when how makato sika kakra wanya no bo ano to na mobroni ni obi e woni bi ba gonja de hye na de aboa sorofo na wodi di aboti betufo uwini yanko atem dompre ayamia medofo honorable Kennedy akompreko e Japan no nonsense man na wait asama yeken 336 okay 7 last one I don't know okay we dey say asona aka one ibi ni fatoso nature ago
sia papa honorable Canada Japan nature obewini frag better lesson ya twe amane mie so wini dia ye twe a me ma ntwe so nature ago twe amina no se chi so chira omo cameraman ni faman yanko se akomprako Canada Japan be wini dia twe mie o wini dia cash nature Canada Japan be wini inti atwe a emantwe nature so be wini a atwe emantwe o as a canary atufu ebre e ko school yesi Peter Papa C for cat O for it B for ball me pacho nkwasi subject we nkwasi subject bi say ebra brofu suase ye TV ye cat tape ye bo nwum abrofo ma ye mobile phone brand ye kita ye kuni pakro mobile phone ho no na ye te osia Peter Papa oh mommy anointing with that honor is annoyance tielio anointing with that honor is annoyance me pese me kira se to me ebra na Harry Potter echi nkusie oni dem no ye dia fa nkraman ye na munwem chi na nkraman na mti ne mbreman ele na woka papa yes aban wo endo amahu sa aban tumi wo mu ampa okra ti okoda nkuruchi a metima chew sisi a sisi e wo ti o se wo boys 2 3 metima chew sisi a we nya kobra asem depi wo ye virgin oh me de virgin de menya bi aha nti waka no kure ye betima twa ba me chesa mpa waka no kure wo nya virgin me de papa ye raspe ashafo da bi tie me me say wo 2 wo 3 boys metima chew sisi e ma ahwefo nyina abehwe obi sam se mo me virgin me se menya virgin maka no kure ene waka no kure ene me bi sha se so wo boy mienu kura ni miensa metima chew sisi a me nekte ye and the politicians now teach chomo and then politicians now Jacob watching host na so aise Jacob mo ba kire no Jacob why you are mo ba kire o thank you Jesus papa yanto aso yeah papa yanto aso no beti ma kire no me say so host our boyfriend yenu miensa bo meti ma kire no opa woni atinye say papa me ni boy miensa me na meti ma kire sharp Masha me ko yendichi ba okojo witness sesi mkojo wa edewo aha let's headquarters ni dia is imagination unpredictable aha and you catch us say odi for back to back ebe shuse no ko pa every akoto yakọ ya bi yanko papa yi matufu kakra unyaye fasie adachi e ho chie ne babo e mosia mo yengo ya free akoto so mo yengo ya free akoto free akoto die na yeko no fatoso on ya gro no plan kan wo map no ye hwe mo wonim spiritual map no free akoto nim enso je se manfo na kan wo be ga se wani manfo bu ama no na manfo bu ama no ena odifo wo ye pasia ena wo se na wo sitie hwe wo abrochi me se e be spiritual conference I like radio so me pato wo dia ne se obeba zoom ye startia ye be mo bia link no bra zoom oba na so afre unya pai spiritual conference ni acha say aha ene ye katumi 1 2 3 4 5 6 7 meta ago inyame nya bo to nya lebeni ni bi ya no awie keke ago ye papa afiri yakoto agric minister so ko president Frank Berano na ba wini a ye twe a ementwe na ma ko na ba lusudi a ye twe a emie afiri yakoto o be wini ye twe a emie o be wini eyi ye afiri yakoto
sɛ wo de wo nwini kretimi ha me ho wo nwini efiri yakoto mami ka kyerɛ wo nwini oluma fo sika sɛ ya kana Japan de meti na se ya go ase don pre ho dada ɛhɔ ɔno ɔbɔ no Canada Japan wo mu 42% in spiritually next when ni obaba no akala nchemati won yes aka me amala anka mewo alan enyuma nka magba ama no pacho sene mama ho nasi boss mama be ye wadwuma ye mahama nti mewo bi ma alan anka meto ama no me kan se 2019 na me kan alan asem se onyame a obo fro bo asase sane abehwe alan kodwo Kyeremanten ama na shana tarifita nti me kan ye se me mo station bi me ko interview na ka se on konkoda nyame ase on sha tarifita onyame de stamp aye dey enti ona bu kan Japan na me ka che on se me slaw fa usu wa ho de kotai papa na chi alan chi unwini baumia vice president usu unwini kotai alan chi ofiri akoto usu unwini kotai nechi anadwi ema me ye we ni se ankanya me pese be we anadwi eye papa alan kodwo Kyeremanten oba sunsun beseke the spiritual guidance from me and I'm saying oba me kasa wi no se dem bi na me kofa na me say you are going to win massive with 200 votes no oba conquer obia na edi one time no we na 20 cities no say papa turning 20 cities into a certain figure and it's 200 votes and 20 plus 2 22 what do I say 80 ayadia alan kodwo Kyeremanten din alan kodwo Kyeremanten uboni nyina boma uni say 20 figure ti sa 20 na the brebe no that's a 200 votes okay. Or the best bring you be down once not two once eti wey yeko alan kodwo Kyeremanten so ti am se Ghana for mum petumi o ne yeto ambo a umfa bo nya hwi tumi na de bibi o ya ba kra na be ma no nti oni tumi forget me cha on tumi se thank you cha me na me ka me se ye dai cha yanko be ma no that say body now so what I say kuntomere na abayfo wo mo twetwede wo be de na watimi ase wo ba no oba so pe safety hands oba bia pe safety hands ope safety hands oba bia pe ne be mo betima bon ho ban obi be bon bomu sa watimi atian say mere na wo bon to no be no so de woni hwe ba komi tiki One, 2, 3, 4, 5, 6, 7. What is it? Nature, I go. Me papa Alan Kodwo Kyeremanten, Alan Showboy, Alan Chief Kodwo Kyeremanten. Se ono no se fata se flag bearer NPP odi anim. Papa, one man kwanza me meka to a 2024 election o wini a ne ebesi wo ne ma ntem. Me mra mekere. Into say de me fanto. Ba man fo kasado. Ebi se baumia na wini baumia twi wa wini on hiti papa baumia vice president on hiti on kofi no koda alan se papa Kodwo Kyeremanten be wini dia ya twi a me man ntwi so wini dia twi na manu yo som neta kasa afef na ne tichira camera enini se Kodwo Kyeremanten be wini dia Kyeremanten o so no obedi NPP enimu dia na no kure dia ye twi a emie shikena ono obedi NPP enim shikena ono obedi NPP enim enti umpe afa yanko abana no mesna medi adwuma no papa Kodwo Kyeremanten bo ni dini nyina Alan Kodwo Kyeremanten 20 baako say 20 and 20 cities no ma 200 votes 2 20 8
ewie yanko ya media group ya kyerɛ ne ɛwɔ hɔ abɔfoɔ ne ɔnyɛ nko ana ɛte hɔ abɔfoɔ ka ho abɔfoɔ ka deɛ ne ɛyɛ no ho nature ɛka ho hwɛ fato so yie mfa nto so bia kɛkɛ na ade agoro abɔfo baako gyina ɔkyina ɔbɛbɔ ɔtwɛdeɛ na wate sɛ biribi afa ɔtene ho nature number 20 ya declare 200 votes set sadia ya twia amentwe waso mu nature kasa number 2 sa ala ya de ba to second position dia na 2 decade dia nature kasa 8 blessed satisfied nature sorry na bi kwan mu asogem oyi ma de na woka ye wie bibia papa ye na emresa for telephone number no to o ma me my telephone number is 0543 4191 60 0553 404062 na obi se tumi ni o tumi wo ho tumi wo ha ye hwehwe se ye build se opani a ye betima mo akonsuo na watima eden wa hu sunsum nyama na wate ase obi a hwe bibia obi a hwe ni bia no onti asese enche ye be spiritual conference spiritual conference ewo I like radio zoom enu ye betwe zoom ye de link be send obi abochi bia eye 1 hour program ye unya baso spiritual conference and am say to me ye dead ne ya ka to me asam ne ya kiro sunsuma de abaye na apia wa kwabrabo enti ya siase ye kan eye ade a ye bohu de gro spiritual conference e baso ye ma brana abrofo ye nyama papa tv ni nyama Manchester intimi produce candle company na gunu na ye tia na esua C for cat, B for ball, O for orange. Peter papa Peter papa Peter pa. Kwasi asem say me your presenter. Sa Peter papa ni na me gunu nyina na ya fast spiritual people to say me. Mo go che to me. Wo to me a. Wo sika. Wo to me a, utimi koto ma me ko ji to me ba. Wo to me a. O yere da utimi we no. Utimi wi awomba uni tumia kwase bia timiku onyame hwe so na onhwe ho uni tumia kwase bia timiku nti ba onwode aso be fa papa telephone number na chese oni number be nya kitan die bi no abo spiritually se ne be ya brand abranu nyina no obetumi ai very fit spiritual and physical nyina e dia ka a high attention tv nti kai se social media handles ni nyina no obe subscribe wa like wa share wa comment so e de account e de o share mo abonti abom sambra na from ahema echa